segalom takalan kapai bet tuon tegon subscribe hana tegon subscribe ada pergi part kapai kai mendarat ka pergi kena sama nyo di Kuala Lega no dalam kejadian jam poh 5 sekitar menan jadi kondisi sino kan aman-aman mendeng cuma nasabah kapai ham datune kapai ka beki ka mendarat dino padahal ino na pelabuhan kira ju cuma le tepo kapai kamu nam tepo sih menurut penuturan warga kapai yo beki gete kero le karena gelombang berarea nyampat no kapai rekan-rekan oke rakacem tu nyambi raya kapai beki baput samping mandi semoga pemerintah jadi mu pegat pelabuhan ni no Kuala Lega karena lagak rak Kuala Lega kapai-kapai raya ni tinggal no kira habis bulu ke kleng Nyo adalah keindahan Kuala Lega di sore Euro kirayu. Sore Euro bandu juga ni. Ya hamban bakat apa ki malun alun. Kop sendu. Sendu dah tak sino ki. Yang sambilan urang ya kalang-kalang kapai. Nah yang blok es krim nyampai blok es krim. Buka es krim kirayu. Tip-tip nak kapai teruk pasti tu.